Everyone with the address on Trotro. Now Trotro no etu hwi no akwa akogina tema station adepa ene o manfo di nkomo ho abusa se pe no kra no sei ena ne wo mo edie oh my god adepa to asoma me Anachi wa ba masomu na Adom Trotro ne abepie mu e watema station na nsema da opono so a ye twe ne sra ne abase nyina ne se harmattan yi aba opeye si bro nyamu na ba ye bisa se so eye opeyi ba ye adihye bebre na no mutumi yo madwuma wano ana so se opeyi ba ye edware mponsuo mpo ebi anka ebi mu wede ano etimi ni menwan ba ye watema station motonto ntare eda eba be dijumede e wa Adom Trotro so na me ko me sabekum so e papa akwa ha no wa efeye papa ye bisa o se opey ba ye ise na wadwumadie esifa ko ye opey de wanu se opey ba e de niema bibiri ba e de awoba e mama mfon solentem na opey eba na wan solentem be de nu adidi opey ba e so solentem na woku wadwuma so na woba opey e de niema bibiri ba e bi nwale e bi wadase nto da hatede a opey betu ama wunya adwuma nti opey de e ba solentem wate mesumasi me do opeba me kura opeba me nware ase manya gansan me dware nti me opeba me nim kwase agro asa me hu be fia me ntimi nware asa me ge ba me chansan me dware eno na me wokan nti ase opeba de nyinsan wo ba nyenye mo ma ne sa ndo onya ba nko ade me dware ato atwen wo ma de me nya nware ye so opeba de na oye mezo opeba ye fema original Marcus se opeba de niam bebre na eba peba utumi se wadana no ayedin enti bebre emema no bebre ntumi nche omo ho so obi o ha sebe ayi dana ha mu nti wodi ni nam rofo ya nam se pena ba na obetumi ahye no so ntumi gya no so na ototomo na rofo enti mesira mo samre a wadana ese no mema bia obi anto ne bo ase no ntumi hye ne ho so na ontumi fuko so nko na dwuma so na onye na dwuma sa na mezo me woka tolu hene na ho so ji doctor ba ko pe mema mo niema opeba ye na dwimi da ho ntimi nna madam mi amanwale mi so amko peba akwa afota akwala isu ni ho madam hwe mi to jinso entwi na de bia mi jinsi am mba si amanwale manwale mi nya se de nti opeba wo so de mi gay mi si mi kopa afota mi de mo bata so se gay aso da kwa akwa hye honom so oye de wo ho madam mi de mi sake kasei mi so re ko se light anse na mahu se de akwala hye ho so ati ase madam Mr. Midonya mi sugu mi mu afede me mani teya ene ba this time ba krom yan o awode me aka mi nya fota ye de yanka ho na amesoro ye de adwale ye de aba krom edige ya soro ko ba ta so ma hu ni ntibra madam enti openu hwi ni mu ma de se we ndware wuntumi nda madam me so opeba sa ma de we sisi anu asole sisi e kan kwa no obo me sisi anu pacho wo opeba utumi bedwuma so entem opeba dia mitumi ka me ho bedwuma so ndem pa mitumi bedwuma so ntem sa eti ebe bensan na ya wo ba edwuma mu macha bia be 7:30 dia na maduru adwuma mu ba se wonim se opeyi mu na aba no weda no emu ententem wo be webo no nsia kwa na afa na ase ewiemu ba betete na no so emma wo dwumadie enka achi Dabi ma seti alarm ndi no se ebo be se 4:30 a ma sole ma dware nti ebebo be se 6 die na ja ma foka mtika medu adwuma mu je by 7:30 na ma adwuma mu okay na eja unso ope ebesi a dan na wo hye atade ben sa na wo hye na ope eba mitimi hye ko to see na ma sole ntem be 5 na ma ba na ope de bi wo ho a ope form a omona wo te se map pa nti ope blemu na se wo ye be ma eso wale ana se wo for ba wutimi so ba bi na ho a te se so ni mope ma no wo te se akukọ a ne na ho no resere wade ase hwani hwane nti no obe ma de opo ba ope blemu no afọ ba opa chewo da wa nti papa no wa no papa me de bi nya me saba e ma ne ya mitimo babu hu na nti nyina de apa esa kromo kra nya kono na no nyina papa me de mi nkodware no pena be fam ti me opeba me mpadware mi ko na metena to da wona ho pan ti me opeba kra me hyada ntene sa open so ba wo wedi enim nso no dan ena ya wo ye e de fa ho na me kan se wudware a
ena be fa no pay nku de aye dey mi so mi se mi nware ye se no hu a wutumi se mo ho efe so mi nware ye na so me hu mo timi so ope ba me mpa nkwase agoro mi ti odin jantre no ope ba nku ben na asra enku de enku e wo pa ye ne twane enkuto se ankafe se ka na adwe pa na ba wi na de asla what you say usre wi anu akobale na se ya ba kra de enkuto what you uje enkuto na ne na de asra no ate abo wi a wasenti bia fo wano na wonam na akọ adwuma emfi obia what you say ono se na wandwale usu wandwale me me nwale sen be ma pan o wale fo me nwale me dwale na me nwale kura me yele kura say ko dwale what you say obema wa wale de we mu do mo wale nti se omo wale ya on de ne ho mo a emfa me ho me de ma wale oba me ka Jose kan ko dwale na enye saa what you say nti de bia me dwale what you say opeba me dwale me srenkuto what you say saa ono so opeba osrankuto nso opeba den na osra o mezo enkuto na mesra mezo enkuto na because opeba wo srenkuto na etumi ma obody no ye smooth fine entumi ma obody no ye winsin enkuto no ya de bia eye pa fine nti ja wo so na oba no pe udware o mi dwale pa mi dwale am sorry mi dwale mi srenkuto fine na me na ma se hu body kwa to me say yes enkuto ndi I fine opa chimo wano apapa na so nanti apapa da o da bi pe de nchi ma no papa da ba e ma bibire ma hu o ma e penji no omo ba ompe lipstick o se lipstick e na omo pe no omo de kan o ma no ani obi obeka no be say 100 times Jessica pe still and no aguso papa yo eti da na ya wo de ka wa no o me dem fa bia nkan wa guto na me de sra na me bia fama no ho no okay ohere wo so die ye ope ba na na frame kwa me pa ne frame kwa me pa ne msi fridge mu de na me mpa dwale ye me de bia coat fridge mu de ye be so ko da se ba ye coat kama pa me na am de ya fa kama kwa pa msi fridge mu de last time bi ma no nyina pa am ko ye ge bi lime ni kasa me hwem oti ase ade tie no ba fie me ye bibia ope twam akura ise menyam ahwe ge na so na ho nye enya wa aka me ope ya ka mi ko si ge yi pe madam mi krobo ma ni ho me nya bi ni one day ge yi ba ho watwi aba ope ni adi besi ha se ena na Adom Trotro ye be pia bu awatama station hu me nya be me ya na so wo hwam a omo ya ade ye papa ba no pet tips de a omo bi mutintin ma ye papa e wa ha no say ti driver na bet na Trotro anim Trotro na ye ma mate na bet na say ti e be ji to say away